Thina wa waagi wa mawiira guku bururi-ini no uthiete na mbere na gukurira thirikari maitho undu uria utwaririirie gutherema kwa ukia na gikiro kinene. Muthamaki wa bururi Uhuru Kenyatta augite niguo korwa na thina uyu thirikari ni ikoretwo yarire tabarira cia uthii wa na mbere ta waki wa barabara na reri na niguo gutigirira Akenya makiria mbeu njithi ni mahota kwenyitiria mieke ya mawiira. Na tumefanya mengi kuhakikisha hata viwanda ambavyo vilikuwa vimefungwa kama Rivertex, kiwanda cha kutengeneza magari kule Thika, vimefufuliwa na ndio tuweze kuhakikisha watu wetu wako na kazi. Atongoria ngwataniro cia aruti a wira maugite thina uyu ni ukoretwo ucungiriirie kuongerereka kwa garama ya muturire na gikiro kinene na gutwaririria gukura kwa utonga wa bururi guthie na mbere na gucoka thi. Statistics indicate that Kenya's unemployment rate currently stands at approximately 70% and 12% in 2006. That's a big rise. According to the economic experts, maugite thirikari ni ibatie ni gukorwo yarire mitaratara ya gutigirira ni yathondeka mieke ya mawira milioni 4 gwikinyaniria mwaka wa 2020. Wanafanya kazi. Nake mutongoria wa kiama kia aruti a wira kia FKE Jacqueline Mugo augite thirikari ningi ni ibatie ni gukorwo ikiunanira njung'wa na nyiti itemi ruhonge-ini ruru na niguo gutigirira Kenya namba nene ni mahota kwiyandika. The challenges that we are currently grappling with include tackling high youth unemployment, improving the capacity of enterprises to create jobs, addressing informality, enhancing social dialogue for better labor relations and improving the labor productivity in the country. Thirikari ya Jubilee kugerera mubango wa ajira Kenya uria wathundurirwo mwaka muthiru ni yakorirwo ikianirira gukorwo igithondekera mbeu njithi mieke ya mawira makinyaniria milioni 1 o hari mwaka. Muigai wa Gathungo, mohoro Gitau.